Anak lanang yering mangkir meledang. Semalih saha supisan reki hidup Dewi Surpanaka matur hidup Santruna Laksamana utuh jero sang ragelana dong je tulungin di tiang ireng san makin meledang jero Sampuna Ian diamuniki sampun kewentenan di tiang ring dijana menawi kirang dong kuda kone jero ni jak menang ke mantan dia hanya dia manut ada sering pinunas di tiangin sampun jero nih kayon bakal ngeni ke arah PKP nih di tiang bisa dia sekeluar pekayun nih jagi daging yang di tiang ini patemon semara sane gumanti abdiang di tiang rauh meriki ngemaranin jerone mula tuah gumanti di tiangnya ratang semarau ni punika jero Sang Laksmana dan iya diastun ngin sekadiahan sapu di kengedar sana kadiangan ide dia surpona ke rumah sak ngaturang anggo gitu Santruna Laksamana nanging ide Santruna Laksamana tak ngiringan Surpanaka Diwawa pisan matur dia surpanaka sekadia sapu di ketampesin rasetan ketole sayan metu kesamaran hidone Surpanaka
Berikala ni kadiangan ida sang Truna Laksamana tangiringang pekayun ida diasur punaka sake wonten kecingakin seledetan ida ne manggil Laksmana dat nyaman gregetan pisan ketarke dari subawan ida ni kepanggih oleh Surpunaka sade seneng nyingakin ida nika lantas kaparna gergetan pekayun ida ni jagi ngaras angan ida dia Surpunaka madul warana kadek ngeriki aduh dewa ratu agam yen anake kesemaran sampunan jegisi bantas disredet agen sampun ke dikeblabarin kar gitu manake wastu Surpunaka sido ijau Laksmana nenten ngelawan keraso yang rari solih ida dia Surpunaka mawo kledang pekayun ida dari hantu kadida sang Truna Laksamana nenten jewenten pramubela utawi ngelawanin ring sejeroning pekayun